gelek zehmetî û astengî li pêşiya sektora petrolê ya Sûriye hene. Weke ku Wezareta Petrolê dibêje, ev tehedda dibin asteng li pêşiya dabînkirina berhemên petrolê. Herwiha dibêje ku ew dixwaze vê sektorê şefaftir bike û baweriya hemûyan bi dest bixe. Ji bo axaftin li ser rewşa vê sektorê, berpirsê peywendiyên giştî yê Wezareta Petrolê ya Sûriye Ehmed Slêman ji Şamê mêvanê me ye. Tu bi xêr hatî li ser ekranê Rûdawê. Em ji buhayan dest pê bikin birêz Ehmed. Gelek spas. Buhayê Sütemeniyê û berhemên petrolê daketine. Gelo Siûdiyê bi buhayên kêm petrol û berhemên petrolê daye Sûriye? Heta niha tu tiştek nehatiye pêşkêşkirin. Helbet çend soz ji aliyê kompaniyan yan dewletan ve hatine dayîn ku dê piştgiriyê bidin sotemenî û berhemên petrolê yên Sûriyeyê. Lê hetanî niha tu keştî yan jî maddeyek ji wan sozan negeştiye. Ev welat kîjan in? Daketina bihayan sedem Kerem bike. çend dewlet hene. Di nav de Siûdî, Qeter û çend dewletên din hene. Sedema daketina bihaya tenderan ku Wezareta Petrolê û çavkaniyên Kanan ragihandibû, bi saya Xwedê niha tender berdewam in û girêbesta hatine imzakirin û dê maddeyên petrolê hêdî hêdî werin anîn. Te navê Qeterê anî. Gelo Qeter û welatên din dê petrolê birin Sûriye û ev welat kîjan in? Çend dewletan soz dane ku dê petrol û berhemên petrolê pêşkêşî Sûriyeyê bikin. Lê hetanê niha tu yek ji van berheman û tu petrol nehatiye. Birêz Ehmed, buhayên Sütemenî û berhemên petrolê çawa têne diyarkirin? Komîteyeke pispor heye ku bihayan dinirxîne. Masrafê veguhestina petrolê û berhemên petrolê bihayê bi tevahî tê lêkolînkirin û masrafên din jî li ser van maddeyan tên zêdekirin. Piştra bihayê lîtreyê ji bo welatan tê diyarkirin. Derbarê belavkirinê de, berhemên petrolê weke benzîn û mazotê li parêzgehan çawa têne belavkirin da ku pêtiviyên xwecehî bêne dabînkirin? Belavkirin bi rêya şaxên Sadkopê yên li her parêzgehê tê kirin. Pêwîstiya parêzgehê tê pîvan, qasa ku ev parêzgeh bikar tîne, jê re tê dayîn û bi rengekî datmend li ser sotemeniyan tê beravkirin. Gelo li hemû parêzgehan tê belavkirin? Belê rast e. Erê. Beriya 2011 plana hêleke stratîjîk ya veguhestina gaza Qeterê ji bo Ewropayê hebû. Gelo ji bo vejandina vê projeyê bi Qeterê re gotûbêj hene? Niha tu danûstandin yan lêkolîn li ser vê mijarê nînin. Ev tenê projeyeke kevin ya aboriya şorişê bû, lê hetanê niha em mala xwe ya navxweyî rêk dixin, tu danûstandin li ser vê mijarê nînin. Wek tu dizanî, rejîma Esed bi Rûsyayê re li ser lêgerîna petrol û gazê li Sûriyê girêbest îmze kiribû. Gelo ev girêbest hîna jî li dar in? Hemû peyman û girêbestên ku di dema rejîma berê de hatine îmzakirin, tê ji nû ve ji aliyê komîteyên pispor ve bêne nirxandin û li ser wan bête fikirîn. Eger ji aliyê yasayî û rêbazî ve baş bin, tu pirsgirêkek tune ye, înşallah. Hetenha xwendin û lêkolîn ji van girêbestan re nehatiye kirin? Gelek girêbest hene û heta niha tên nirxandin,
ji komîteyên pisporiyên vê mijarê re têne pêşkêşkirin. Girêbestên ku bi Rûsyayê re hatine imzekirin di nav de ne? Hemû girêbestên dewarê petrolê de. Çarenivîsa girêbestên ku dwarê enerjî û sûtemeniyê de bi Îran re hatine imzekirin çi ye? Heman tişt, hemû girêbestên ku bi rejîma berê re hatine imzakirin, tê ji komîteyên pispor re bêne pêşkêşkirin, ew dê li ser wan biryarê bidin. Em li ser zeviyên petrolê biaxivin. Zeviyên petrolê yên mezin yên ku herî zêde berhemanîna rojane dikin, kîjanin û berhemanîna her yekê ji wan çi qas e? Niha tu datayên rast li ser vê mijarê nînin, ji ber ku kontrola me ya temam li ser hemû zeviyên li axa Sûriyeyê tune ye. Berê beriya şorişê دعا هبو که هلبرین روزانه 385,000 برمیل بو جه همو زویان لسوریه لنها تو داتا لسر همو زویان نینن تنه لسر زویان دبن کنترولا ریوبریان نوده هنه اف داتا چنه؟ ما جنیو لیکولین کرو برهمانینا روزانه چی قاسه؟ تخمینی هلبرینا روزانه یا زویان دبن کنترولا ریوبریان نوده نزدیک 10,000 برمیل در روزه ده افریجه که گلکی کیمه جه هلبرینا تواهی یا سوریه به همو زویان ره کی جان زوید بن کنترولا ریوبریا سوریه یا نوده نه؟ چند زوی هنه؟ چند زوی هنه وک زویا زمله زویا تایم، زویا شاعر یا گازه لگل چند زوی و بیرندن جهانه لی هلبرینا وان گلکی کیمه لنافچین ریوبریا خسر برهمانینا جزویین پتروله ین لور چی قاسه؟ تو داتاین راست و زلال لسر وی کدینن جبرکو او درد لدر وی کنترول ریوبریانونه لی بگشتی بریا 2011 هلبرین 385,000 برمیل در روزه ده بو. گلو پروژهین پیشخستنا زویین پتروله نو هنه کو دکارن ببن آلی کار جبو زیده کرنا برهم آینا گشتی آولات؟ البته بسیار خوده ام دقوناخ آماده کرنو لیکولینین جبو نوکرنا بیرین هایینه و هر وها لگرینا بیرین نودش لحتان اینها ام دقوناخ آماده کرنو لیکولینین گنجاو دانه جبو و مجاره دوی واریده هن راستی چه زحمتی و آستانگیان تین؟ آستانگیا یکم یا هری به باندور سزاین درکینه سزاین لسر سوریه پشتی کو اف سزا ج سر سوریه رابن انشالله دی گلک و برهنان چه ببن کمپانیان و برهنان دی ورن کمپانیان کو بری لسوریه دخبتین دی وگرن اف کمپانی همو دی زویان پیش بخن و زوی نو کشف بکن انشالله افاستانگیا مازن یا یکمه دما او جهولی رابه ده تشت وکی بری ببن انشالله اف دور پیش هری زیده باندور لسر چی کریه؟ بریا کتو بحثا آستانگیین دن بکی از دخوازم بپرسم وان دور پیچان هری زیده باندور خوا لسر چی کریه؟ لسر چواری؟ لسر هاورده کرنه؟ لسر هنارده کرنه؟ یان جی دابین کرنا پرچیان یان جی لسر تشتکیدن به تواهی سزا باندور لتواهی سکتورا پترول دکن جه هاورده کرنا پترول یا سوک و گران بگیره هاورده کرنا برهمین پترول یین هر جوری و هر وها هاورده کرنا پترول حتی پرچین جبو پارزنگه هنو آواهیان همو جه سزایان باندور دگرد آستانگیین دنین کو تدخواست بحثاوان بکی چنه؟ آستانگی که دن اوکو
دولتا نوی لسر زویین دن کنترول نینه بسایا خوده دما کنترول بکه ده هلبرین چیتر ببه روش ده باشتر ببه بر به باشبونه و بچه تبحث زویین دروی ریوبریا سوریه یانو کر روشانها یا زویین پتروله ین لنافچین ریوبریا خسر چاوایه من جترا گوت کو تو داتاین ما لسر به مجاری نینن جبر کو نراستن ام نکارن داتاین لسر زویین لدر وی کنترولا دولت یان جر ریوبریا نو بدز بخن لی گوتوبه جن دنابرا شامو ریوبریا خسر ده لسر ریوبرنا سامانا پتروله گهشتنا کوی داره هذا الأمر يعني يتعلق بالإدارة السياسية هذا الأمر يعني يتعلق اف مجار تکلداری ریوبریا سیاسیه اف بهره من روشالات سوریه را دانوستاندران دکه لی انشالله نشانه آنینا گازه جه روشالات سوریه و هنه جه بو چالاکرنا انرژی یکینه گرمه ین لحره من سوریه به تواهی مناطق سوريا بشكل كامل. اش گوتن انت فهم دکم کو دنابرا شام و قام شلوده لسر وی مجاره دانوستاندن هنه؟ هناك مفاوضات طبعا. حلبه دانوستاندن هنه. وزارت کارین در و ریوبریا نیو را گهاند کو دانوستاندن به ریوبریا روشالات سوریه را تین کرن. تگوت کو لسر کشاندنا گازه نشانه این ارینی هنه. ولسر وی مجاره لسر چل هفکریه؟ راسته. درباره ماده گازه ده حتی نها تن دانوستاندن لسر وی مجاره ده قوناخا پجراندن ده جبو آنی ناوی جه روشالات سوریه و ایشالله. جنافچین ریوبریا خسر بر بنافچین دنیای سوریه و چه قصده بکشاندن؟ حتی نها تو هجمارا دیار کری تو نیا ده قوناخا دانوستاندن ده لی دبکو قاسن باش بین انشالله. لگوری وزارت پترول افبر باش چه قاسو؟ هون چه قاسی دخوازن؟ حتی نها تو هجمار نینه حتی نها تو هجمارا جیگرتی نینه ام داخوازا هری زیده دکن لی حتی نها تو هجمارا راست نه لنفچه ریوبریا خسر استا برهم آنینا گازه چه قاسه؟ تو داتاین راست لسر وی مجاری نینن هون دخوازن که ریوبرنا پترول لی در وی کنترول دولت تو داتانینن هون دخوازن که ریوبرنا پترول به تواهید بین کنترول آوده لی ریوبریا خسر داخوازا ریوبریا که هف بشتکه اف راسته؟ او مجار جه آلیا ریوبریا سیاسی و تی گوتو بیش کرن تو دانوستاندرین مال سر وی مجاری نینن لی هون جی وزارت پترول و آلیه پیوندی دارد وی مجاری دنه اره لی مجار سیاسیه لو ما لبال ریوبریا سیاسیه افجارک سیاسیه حتی که زیداتر یا پتروله به گلونهاج آلی ریوبریا خسر و پترول تداین جه حلب ادلب و نافچین دن را؟ دوی پترول جه دولت روبره داین او دی لحمو هریمان بلاف بکه پترول تی پارزینگه هنداته بکارانین نه پیوسته هر را حلب یان ادلبه لپارزگین حمس و بانیاسه تی بکارانین و بر همین پترولی که جوان درد کون لپارزگه تی نبالاف کرن. ریوبریا سوریه یا نو روزانه چقاس پترول وردگره؟ ام تو روشالات سوریه ورناگر. و تا جنافچین ریوبریا خسر پترول نای داین جبو هندر سوریه؟ نخیر نه تو دابین کرنک تو نه. لی تو دزانی کل نافچین ریوبریا خسر پارزونگه این پترول تو نه نه؟
لگوری آگاهین و چه لوی پترولی تی یا کو روزانه لوا نافچیان تی برهم آنین. لگوری آگاهیان او به شواتن دستپیکی کار دکن. مادن سوتا منیه دردخن و لیوان هریمان بکارتینن. او آگاهیان گشتینه که از دزانم لسر هرگلین چه دقومه تو آگاهیان متونن. گلو توش بو گهشتنا چاره سریه که نبرا شام و قام شلوده لسر بریو برنا پترول گش بینی؟ ام هیوی دکن که سوریا به تواهی بکوه بن ریوبریان نو ایشالله. ام جشر و پافشونان دور بکوین. ام به هفرا بجین سوریای به رنگکی گنجاو آوا بکن. ولات خواه به تواهی و به همو پیکاتین خواه به پیش بخن. بكامل مكونات ونسيج السوري. دداوی آوه هف پیوینه دم. از دخوازم بپرسم برز احمد. جبر شر کو زیادتری 13 سالان هبو. چه قاضیان گهشتیه بنگها پترولیا سوریه؟ زیان گران لوان بیران کتنه. براستی تو پیش خستن چاکرن آوان بیران نبویا. در خستن آزیده جوان بیران هبویا. نها ام ده قوناخا لیکولین و آماده کرنا پلان اندانه. جبو چاکرن آوان بیران و پیش خستن آوان انشالله در روژن پیش ده. و اف زیان تخمینی چه قاسن؟ براستی زیان گرانن و دمک دریش پیوسته حتی که وکی بریا شورش سوریه لیبید. دما ام وگرن خالا صفره ام دست به پیش خستن وان بیران بکن بسایا خوده. و چه قاصدم پیوستش بکه هون بگهیجن خالا صفره؟ ام نکارن دمک دیار بکن براستی. جبر کو گلک بیر هنه هندک بیر لدر وی کنترول نه. ام نکارن دمک دیار جبو همو بیران دست نشان بکن. لی ام به رنگکی گنجاو لزگین حول ددن وان بیران پیش بخن یان چاک بکن. افجی گریدای دور پیچن لسر سوریه که باندور لدما کار دکن. جه شامی برپرس پیوندین گشتی وزارت پترول سوریه برز احمد سلیمان میوانی من بوی. تبخیر هاتیو سپاس شبو بدرفته. گلک